Kamalai tahun dorbar haka sintok ding kata ka arsa trik na wing arjar polai kala pendep ya kejing dak buram ka bakadu ya yo MLA benengkok ya jo ka maulai uba asti khongwer ya kan jing dak buram la plong hanong lum hati baki bahing bahasa benengkat bakabalang kala pendep ya kejing dak dam ka bakadu hayang jo Hari ke jalan lek buram yo ba khongwer ki nang lam snong ki urang ba bat ki rupai ma ki lewan banyo lek buram khadu yo ni nang lam Hari ke sini dan langru na keliang jong MLA jong ka maulai ba pras tawel mar banyang MDC ba tebalang patau presiden kamal tondor bar bat ki pide kirang ba snong kenong kren ba pe kan ke sini kira nyotang ki katu kan ki kamarat ba bu ni nang lam ulele pero isadien bat ki ba yailong ru kisaki yaki jing tre kam jong u hadim ladak pujing le burom larano ya kamet jong u solum ni tap jaga balang presiden nong lum bantap dan burom kan ayu utrai keran wal ayi ya kan ka si bat ka janit kebersihan bakal biang ban ai ke burung ye ma stanin agar meski kebantan nah kita kembali nak bentai Profesor Marco Mitri bolong songklor bolong penyak dia akan dijualan dia akan pendai dah akan mulai tahun dorba masuk men pada dekat lang ni por kinong song jom ni kisnong mulai ke jongi kumni krui ngila banyawan ban ai ya ka buram ka bakhadu ya uli rangba bangetskan baro ila saki ban lai ya senian ya wa ulano nakata jongi hot nakaliang ke jongan ladang happan kren habide ba ka jingem ke jongi mas tanin le se ngala anom ka jongi ne por ngamnong ubabet namar ha kapur ka bangan ayo banthep ya ka vut ka baningkong ha ka jing ka jonga kade kapur ka bai ila songthat na ka kam sanhima sima kata kalom hausnem khat khandai spa khandai po pra henry ha ka jing long khna ka jonga ngai aslo nei pa ye jonga na ki kimi ki kinji ki ri rangba ki bodon ha ki snong ki thao ki bangang la he ngala san Hari ini bat kejingin kejongi. Hot, hari kerja ia tiga dengan apa? Nasok men. Hadian mengalapoi bersong senong. Hari ini kesenong mulai nunggu. Kadai hak tak kepur. Kabangaru mengalapoi. Banyak bak banyak kitlang. Yaki kami senong. Kumus sama. Hak tak kepur. Kadai hak tak kepur kabangai kendu. Bangai i. Markhamat. Ya kaman ai imar khamat ya ka jinglong jong ni uri rangba ko manglaong hai ni ki khinjat ski hai ji kedu ki jongan ha ka ji ket kam snong ha ka ba i long nong yalam jong ni snong ilong rangba snong jong ni snong mulai nong ki jongi ngai i hai ya kata ka leadership qualities om ta kata ni ngai i ru hai pat ya kata ka karisma ka idon kumuri orang ba kata kaman ka bahabai idon ha ka kamra ka tenya ya ka jingalang latip lupa ba ka jingalang kalong ka bet ka berhenti kata ka de ka bangayu i ha uni orang ba hot habi de ba ka jadi politics lese ganunga bankren namar ngamsim na idon tentang bat i Habis dia buat ke politics. Dan yang suka mententip akamat joki ni for ke pemerintah. Haswa mengangam hak jadi politik ke jonga. Ngalelit ngalafuni lingba jongi so shelter. Ibelong wene pesa kurim bahe du jongi ngakwa dan ya kendu. Namana kalian jonga ngasno ikani ko bai. Abang ngam syekh ke jadi politics hak bai lalong wemli arpun riusnet. Hakani kesenong maulai kabi kejongi langsung mereka akur mereka buram kesonga balik dari kendu balik dari thu bak kuncu rupan banyo banyo selok bati kajing kendu kesonga kaba sausan minit dari sikita benang kalau kajing kendu kaba pentengan ya kamen siam kesonga hakaba ila ong yang ai kini kobai yang pen kani ke politik ke pemerintah
Kamu nong syuk kum ke politics hakapur ke jongi. Kalau pier bakal aduh kata-kata kali ke politics ke pemerintah. Yang ngatip sibun kibriu. Kila kan teh empja ya pi hakajiya enti bi pi. Habi di ke kam ke jing tu kapang ada kemen. Pirai bani sakman. Nei ong nga gani wi ke tentin. Bak kadai lu ke ba. Nga kajiya enti ke jongan. Ngangit ya kata. Yom apabila kau jemput wajib randian yak sakman buat ekonomi kalau kipingit batlah buat ya kata amak kalau dia lupa ekonomi melakukan hak pensangan ngadu ayam bat hadu hak jengit kejongan asal kemen kejengit kedua kejongan kebatang sipur lima jam ini Henry ketika kejengit kedua kapan ayam siamnya bat ngets kamru kapan aimin siam nan yang ibu ibaran kejiri dari kedu baki kau ini mana ngamdan hok ban keren tapi dia kejia nanti kejui kamtang ke politics ke pemensua kamang hamsim dan bentang baki Kasi bayo kubur kejingkrap no jongi matat terjisusi ke bakra maka jede jong kejing jongi kamtam pada lupa kejede ye ya kaba kadan kejede limbai ni jongi Por di dandan ng selapot hay ko ni trekam lang magaling ka sengken hay mat ka molay tomberba idak ng Jesusi ko makraw gidu no yung gurong ba bolong we ni gurong ba bolong no senyang nadu kapasdang bilong ko mo mikmat so ka molay konstansi ya kaba haga jing trekam jung i kum pa jung konstansi layo snow lagi nongkran ki basakmat ki bray thu kam ko babha ko me ilale komuno mikmat hadu sni ki ba inshong khat mapo ka politics kadang kejindu ko bakha kamtam ni ngasinat namar hadien mga job komuno mikmat ko mulai konsensi MDC barabor ni jiwa ban yekendu i ya kabanga ngajipan jimut na i yakikam ki bangala antre komuno mikmat no klase thu Nadai gina mikmat kibulay iswa ini. Ya kabay layo ban batay, layo ban ay jimut, layo ban seneng ban karaw. Ya kabakumno mga ngande, mga kumno mikmat pangantray nakamunta ka mola konstituensi. Isutu ya kajigim jeng para standing. Limba kajing puli, limba kajing kren jeng gero ba sakamat. Ya kam di barabba ki bami ladan bata ban no senyang. Omtang ya ka mola konstituensi. Henry kabri jeng neutral. Bat ikarigo pasti balang bat babnya hak jingelang boper bat kejing pensau patba hak dormar ba kabri hunyo prat kabala long hamadan polo hak lai potarik ubnai jemang hajar hasan lakha yaka SNSBH saka percay laka rai jong ki patba balawan saka tai ke dormar ba Kejingya lenti jom dorbar snom. Naduk balam ni ke hukum naka high court badan buram. Kalau long ke berjerwit jerwat sikat day. Bat ka day. Hak day ka saw ka siang. Ba iba SD Kongwer. Lembat katu kat yengot. Kinong tebak dong Musa. Yaki dorbar snom ke beri hunyo trap. Barok kawai. Kedorbar ba kabri nyutrat kabala long haka lai phau tarik ubnai jamman jogas nyam hajar khasan bat ka prosyan ba kabri nyutrat kabala long haka lai phau tarik ubnai jeliu kasnyam hajar khasan kala la ban sandur bat pun urlong tang namar ke jingslor jomingi iramba imas tan leng khongben ngimna ban klet Yaga jigi ke jongi, yagi pat ke beri hunyo prat, bat yaga sinjok, bat yaga tala sakhi, daga jingdan rengkat lang jongi, hakite ki artli jingya lang ba, hak rata ba I ilakot krap huwais nam, ila long way ni ki nongkran ba komsan, hak dorbar ba hapolo, bat hak procession ba, Kaba upat ba ulayat lembar
na lower Lashmia bat tawel pulun ya ke secretariat lembah ke Kitchen Road ila bat kali bat yang da lade Hakashri Point ban Om Shah ya ki pajba ban rong ni ban torche secretariat tatba hakmat ke SP office IGP Point la yen giwai pat ki khot pasiyo kumba kalong menta ya ke jaka ke ba iba Starlin ila ino sudah haka sunjuk kumuway na kinong sandor bat untuk hot basijing em founding member and life member Amdan Satya kibala bani budli Henry yikmi lenti ba induay na benen hau nongbo nong tha ba unsay kibriw champagne kiba i yala ka jat ka kenja bat kiba minat ban no senyang syaka baha kamiat kiba bon haka imlang kasalam kum kibriw nitip habadon ke jingkha kadon lu ke jingyap habadon ke jingstam kadon lu ke jingkut Nati likely sports club bat asan disebut pasupan ijinggit hindiat nomor ba ngarasot lingkat bandam simthan ni kupor ban keren lingkat kat bala nati likely di condolence message iba pengkhe gini kumta nakhot Shwar Kamala Sports Club but nomor leader ni presiden bat jaskati ba Marcel Kharbani bat ba Maukor Rongsik ban IT of condolence message hai khun nipong jingi Dr. Alba Ibaisha Arsha bati bahayang jingi gidan hangni semua bah nakhot but nimdaran kam so ban puri na Mario kasini por so ba nakhot bu ban snapjak por kum kadak jing burong ha office trekam di Shillong Sport Association ha polo ground Shillong menenin kasni haswa ban sedang ya bijing lekai football bala penia di Shillong Sport Association hamadan polo like shwa ban sedang lai panong kajing snap jang pa shipor shwa ba kajing lekai football kan sedang jadi kalau ke kubur kemudian mana IP hoi niru ismofo hadu kanu tanga ya giyen kesem ikon tiang bat baro ibunan gijinya dei bajan pat uni romba henry tolong di pediangnya dijengbu bat pediang nanti utrai nongbu nongkang ibastan ling bagi jukot ilam ikhmat limbang bat shua kata ni tu ipi hak jilong kena ini la kuliah di school di kelas badit apa senang mawai nangda la kuliah sabar di Kalimpong bat hadirin kijing klanoi pajni irawan pai ban kuliah Shillong Government Boys High School haringkat bat kijong ba Hoping Stone lindo i Dr. Radhan Singh lindo nongri batu irang ba di depan Namanya, walau tibet paha kijing ilaka itu, kempariyo bani simbenta nak school, walau itu por, kijing ilak football, hapulo kalong, hapeng di school, di office, di college, bat baru ke Shillong Sport Association kepedian. Ke punta, hadim di lepas itu matrik, ilalik college pas miss, house yang kat kendai spa, santusa, ilam nikmat. Kung player football na St. Anthony's College hapanan puro bala paniay dak Shillong Sport Association but hadir tong snem gumut khatkanday pasan hundriyo ilalong player football Kamala Sports Club but nanon football ilalong ru undang imade thong hada 100 meters 200 meters 400 meters discus throw, javelin throw, babu, itibit pa, hakini ka even but the items. Ilayo econom men best athlete, balapanyay, the Shillong Sport Association, hamadan puro but garrison ground at the por,
baju long tikna long snem had gunai February March ne April kumui foi pi leo economic investment asli sans nem lenter kata kamut habi mikmot ka kamua sports club house nem khandai pa san pun reo khandai pa san punyo khandai pa san pupra khandai pa san punai but khandai pa people ilabat yang terkenam sans nem lenter men best athlete Makado, mengalian juga mulai tahun normal. Apolo bu, jadi juga mulai tahun normal, kuah poro kinjing, makanya. Buat senang kali yang ibadah. Rujuk ke flight. Ini Rak sini spot try. Okay.